Yesu Kristo ashimwe. Tugeze ku munsi w'199 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turatangira dusoma ibice 40 byo mu gitabo cya Ezekiyeli. Reka dusome mu izina rya Yesu. Iby'urusengero rushya. Mu mwaka twari tumaze imyaka 25 tukiri abanyagano, mu itangira ry'umwaka ku munsi wa 10 w'ukwezi, hashize imyaka 14 umurwa ufashwe. Muri uwo munsi ukuboko k'Uwiteka kwangezeho maze anjyanayo. Yangejeje mu gihugu cya Isiraheli ndi mu buryo Imana yerekesha abantu. Angeza mu mpinga y'umusozi muremure cyane, aherekeye ikusi ho kuri wo hari igisa n'umurwa wubatsweho. Nuko anjyanayo, ndebye mbona umuntu uhagaze ku irembo, ishusho ye isa n'umuringa, afite umugozi w'imigwegwe n'urubingo rwo kugeresha mu ntoki. Maze uwo muntu arambwira ati, mwana w'umuntu, rebesha amaso yawe, wumvishe amatwi yawe, kandi ushyire umutima wawe ku byo ngiye kukwereka byose, kuko wazanywe aha no kugira ngo mbikwereke. Ibyo ubona byose ubibwira ab'inzu ya Isiraheli. Nuko mbona inkike ikikije urusengero, n'uwo muntu ufite mu ntoki urubingo rw'urugero rwa mikono 6, umukono wose urenzeho intambwe y'intoki. Maze agera ubugari bw'iyo nkike ubu urubingo inshuro imwe, n'uburebure bw'impagarike nabwo ari urubingo. Nuko aza ku irembo ryaherekeye iburasirazuba, azamukira ku rwururiro rwaho, agera igikingi kimwe cy'irembo ubugari bwacyo buba urubingo inshuro imwe, n'ikindi gikingi ubugari bwacyo nacyo ari inshuro imwe. Akumba kose uburebure bwako buba urubingo inshuro imwe, n'ubugari bwako ari indi nshuro. Hagati y'utwo twumba haciye umwanya wa mikono 5, ahanyurwa hafi y'ibaraza ry'irembo aherekeye ku nzu naho hari urubingo inshuro imwe. Agera n'ibaraza ry'irembo aherekeye ku nzu riba urubingo inshuro imwe, maze agera ibaraza rindi ry'irembo riba mikono 8, ibikingi byaryo biba mikono 2, kandi iryo baraza ry'irembo ryari aherekeye ku nzu. Utwumba two ku irembo ryaherekeye iburasirazuba twari 3 mu ruhande rumwe, n'utundi 3 mu rundi ruhande. Twose twari urugero rumwe, n'ibikingi byaryo by'impande zombi byari urugero rumwe. Agera ubugari bwo mu bikingi by'irembo buba mikono 10, kandi uburebure bw'irembo buba mikono 13. Umwanya wari uciye imbere y'utwumba wari mukono umwe mu ruhande rumwe, n'undi umwanya wa mukono umwe mu rundi ruhande. N'utwumba twari mikono 6 mu ruhande rumwe na mikono 6 mu rundi ruhande. Maze agera irembo ahereye ku gisenge cy'akumba kamwe ageza ku gisenge cy'akandi, ubugari bwaryo buba mikono 25, amarembo yerekeranye. Ashyiraho n'inkingi, agera mikono 60, urugo rukira ku nkingi kandi ruzengurutse irembo. Uhereye inyuma y'ibikingi by'irembo ahanyurwa ukagera ku ibaraza ry'irembo ry'imbere hari mikono 50. Utwo twumba twari dufite amadirishya akinzwe, two n'inkingi zatwo ziri ku irembo ry'imbere impande zose n'ibaraza. Amadirishya yari ku mpande zose z'imbere, inkingi zose iriho imikondo, inkingi yose iriho imikondo. Maze anjyana mu rugo rw'inyuma, nkabona utwumba n'imbuga ishashweho amabuye bikikijeho urugo impande zose. Kuri iyo mbuga ishashweho amabuye hari utwumba 30. Mu mpande z'amarembo niho iyo mbuga ishashweho amabuye yari iri, ihuye n'uburebure bw'amarembo. Yari imbuga ishashweho amabuye yo hepfo. Maze agera ubugari uhereye imbere y'irembo ryo hepfo, ageze imbere ku rundi rugo ruri imbere haba mikono 100, kuko ari habiri iburasirazuba n'ikasikasi. Agera uburebure bw'irembo ry'urugo rw'inyuma ryaherekeye ikasikasi n'ubugari bwaryo. Utwumba two kuri ryo twari 3 mu ruhande rumwe, n'utundi 3 mu rundi ruhande. Ibikingi byaryo n'amabaraza yaryo byari bihwanije urugero n'irembo rya mbere. Uburebure bwaryo buba mikono 50, n'ubugari bwaryo buba mikono 25. Amadirishya yo kuri ryo n'amabaraza yo kuri ryo
n'imikindo yaho byari bihwanyije urugero n'irembo ry'aherekeye iburasirazuba, kandi bahageraga bazamukiye ku rwuririro rw'intambwe ndwi, n'amabaraza yo kuri ryo yari yerekeranye. Irembo ry'aherekeye ikasikazi n'iry'aherekeye iburasirazuba yari yerekeranye n'amarembo y'urugo rw'imbere, maze agera ahereye ku irembo rimwe kugeza ku rindi haba mikono 100. Maze anjyana aherekeye ikusi, nkabona irembo ryerekeye ikusi, nuko agera ibikingi byaryo n'amabaraza yaryo nk'uko ingero za mbere zari ziri. Ryari rifite amadirishya ryo n'amabaraza yo kuri ryo ahakikije nka ya madirishya ya mbere. Uburebure bwaryo buba mikono 50 n'ubugari bwaryo buba mikono 25. Kuhagera hari urwuririro ruriho intambwe ndwi, kandi amabaraza yo kuri ryo yari yerekeranye narwo. Ryari ririho imikondo, umwe uri mu ruhande rumwe undi uri mu rundi ruhande byaryo. Hari n'irembo ku rugo rw'imbere yaherekeye ikusi, maze agera ahereye ku irembo kugeza ku rindi ryaherekeye ikusi haba mikono 100. Maze anjyana mu rugo rw'imbere anyujije mu irembo ryaherekeye ikusi, nuko agera irembo ryaherekeye ikusi nk'uko ingero za mbere zari ziri, n'utwumba n'ibikingi byaryo n'amabaraza yaryo nk'uko izo ngero zari ziri, kandi ryari rifite amadirishya ryo n'amabaraza yo kuri ryo ahakikije. Uburebure bwaryo bwari mikono 50 n'ubugari bwaryo bwari 25, kandi amabaraza yari ahakikije uburebure bwaryo iyo bwari mikono 25, ubugari bwayo ari mikono 5. Amabaraza yari aherekeye ku rugo rw'inyuma n'ibikingi byaryo biriho imikindo. Kuhagera hari urwuririro ruriho intambwe 8. Maze anjyana mu rugo rw'imbere aherekeye iburasirazuba, nuko agera irembo nk'uko izo ngero zari ziri, n'utwumba twaryo n'ibikingi byaryo n'amabaraza yaryo nk'uko izo ngero zari ziri, kandi ryari rifite amadirishya ryo n'amabaraza yaryo ahakikije. Uburebure bwaryo bwari mikono 50 n'ubugari bwaryo mikono 25. Amabaraza yaryo yari yerekeye ku rugo rw'inyuma, n'ibikingi byaryo byariho imikindo iri mu ruhande rumwe no mu rundi ruhande. Kuhagera hari urwuririro ruriho intambwe 8. Maze anjyana ku irembo ryaherekeye ikasikazi, arigera nk'uko izo ngero zari ziri, n'utwumba twaryo n'ibikingi byaryo n'amabaraza yaryo, kandi ryari rifite amadirishya ahakikije. Uburebure bwaryo buba mikono 50, ubugari bwaryo buba mikono 25, kandi ibikingi byaryo byari aherekeye ku rugo rw'inyuma, ibikingi byaryo biriho imikindo iri mu ruhande rumwe no mu rundi ruhande. Kuhagera hari urwuririro ruriho intambwe 8. Iruhande rw'ibikingi by'amarembo hari akumba gafite umuryango, aho niho buhagiriraga ibitambo byoswa. Ku ibaraza ry'irembo mu ruhande rumwe hari ameza 2, no mu rundi ruhande hari ayandi 2 yo kubagiriraho igitambo cyoswa n'igitambo cy'ibyaha n'igitambo cyo gukuraho urubanza. Mu ruhande ruhera hanze ahazamuka ho kunyurwa ku irembo ryaherekeye ikasikazi hari ameza 2, no mu rundi ruhande aherekeye ibaraza ry'irembo hari ayandi 2. Mu ruhande rumwe hari ameza 4, no mu rundi ruhande hari 4 iruhande rw'irembo. Ayo meza uko ari 8 bayabagiragaho ibitambo, kandi hari n'ameza 4 yaremwe mu mabuye yasatuwe kubw'ibitambo byoswa. Uburebure bwayo ari mukono 1 n'igice, n'ubugari bwayo ari mukono 1 n'igice, n'uburebure bwayo bw'impagarike ari mukono 1. Niyo baterekagaho ibikoreshwa byo kubagisha ibitambo byoswa n'ibindi bitambo. Hari n'inkonzo, uburebure bwazo ari intambwe y'inkoni zishimangiye. Ahakikije hose ku meza hari inyama z'ibitambo. Inyuma y'irembo ry'imbere hari utwumba tw'abaririmbyi mu rugo rw'imbere twari iruhande ry'irembo ryaherekeye ikasikazi twerekeye ikusi. Kamwe kari iruhande rw'irembo ryaherekeye iburasirazuba kerekeye ikasikazi. Maze arambwira ati, aka kumba kerekeye ikusi ni ak'abatambyi barinda urusengero,
n'akumba kerekeye ikasikasi ni ak'abatambyi barinda igicaniro, ari bo bene Sadoki bo mu rubyaro rwa Lewi, begera Uwiteka ngo bamukorere. Maze agera urugo, uburebure bwarwo buba mikono 100, n'ubugari bwarwo buba iyindi 100, bungana impande zose uko ari enye, igicaniro kiri imbere y'urusengero. Maze anjyana ku ibaraza ry'urusengero, agera inkingi zose zo ku ibaraza. Mu ruhande rumwe haba mikono 5, no mu rundi ruhande yindi 5, n'ubugari bw'irembo buba mikono 3 mu ruhande rumwe, n'ayindi 3 mu rundi ruhande. Uburebure bw'umurambararo bw'ibaraza bwari mikono 20, n'ubugari bwaryo ari mikono 11. Kuhagera hari urwuririro, kandi ku bikingi by'irembo hari inkingi, imwe iri mu ruhande rumwe, indi iri mu rundi ruhande. Ezekiyeli ibice 41. Maze anjyana mu rusengero, agera inkomanizo. Ubugari bwazo buba mikono 6 mu ruhande rumwe, n'ayindi 6 mu rundi ruhande, bwahoze ari ubugari bw'ihema. Ubugari bw'umuryango buba mikono 10, kandi impande z'umuryango ziba mikono 5 mu ruhande rumwe, n'izindi 5 mu rundi ruhande. Maze agera uburebure bwarwo bw'umurambararo buba mikono 40, n'ubugari bwarwo mikono 20. Maze arwinjiramo, agera inkomanizo z'umuryango zombi ziba mikono 2, uburebure bw'igihagararo bw'umuryango buba mikono 6, n'ubugari bw'umuryango buba mikono 7. Imbere harwo ahagera uburebure bwa mikono 20, n'ubugari nabwo ari uko. Maze arambwira ati, aha ni ahera cyane. Maze agera urusika rw'urusengero ruba mikono 6, n'ubugari bw'akumba k'iruhande kose buba mikono 4, dukikije ku nzu impande zose. Kandi utwo twumba tw'iruhande twari tugerekeranye 3, umurongo wose urimo utwumba 30, twari twometse ku rusika. Twari dukikije ku rusengero impande zose, kugira ngo tutegamira urusika rw'urusengero. Utwo twumba twari dukikije ku rusengero uko twari tugerekeranye, niko twarutanaga, kandi inzira ikikije ku rusengero yakomezaga kuzamuka iyigose. Ahahera hejuru h'urusengero harushaho kuba hagari, kandi uwajyaga mu kumba ko hejuru avuye mu ko hasi yanyuraga kuko hagati. Maze mbona yuko urwo rusengero rufite urufatiro rusumbaho. Imfatiro z'utwo twumba turukikijeho, uburebure bwazo bwari urubingo inshuro imwe na mikono minini 6. Umubyimba w'urusika rwo kuri utwo twumba tw'iruhande aherekeye hanze wari mikono 5, kandi ahasigaye hari utwo twumba tw'iruhande tw'urusengero. Kuva ku twumba kugera kuri iyo nzu hari umwanya wa mikono 20 impande zose. Imiryango y'utwo twumba yari yerekeye ahasigaye. Umuryango umwe wari werekeye kasikasi, undi muryango werekeye ikusi, kandi umwanya utubatswemo wose ubugari bwawo bwari mikono 5. Kandi inzu yari imbere y'umwanya uciye hagati aherekeye iburengerazuba, ubugari bwawo bwari mikono 70. Umubyimba w'urusika rw'iyo nzu ari mikono 5 hose, n'uburebure bwayo bw'umurambararo ari mikono 90. Nuko agera urusengero, uburebure bw'umurambararo buba mikono 100, umwanya uciye hagati wo n'iyo nzu n'insika zayo uburebure bwabyo buba mikono 100. Ubugari bw'imbere y'urusengero ho n'umwanya uciye hagati w'aherekeye iburasirazuba wa mikono 100. Maze agera uburebure bw'umurambararo bw'inzu iri imbere y'umwanya uciye hagati nawo uri inyuma yayo, n'amabaraza yayo yombi buba mikono 100. Imbere h'urusengero n'amabaraza y'urugo n'inkomanizo n'amadirishya akinzwe n'amabaraza akikije ku nzu agerekeranye 3, no mu irebe ry'umuryango hose igisenge cyari imbahu, kandi uhereye hasi ukageza ku madirishya, ndetse amadirishya yari atwikiriwe hejuru y'umuryango no mu nzu imbere n'inyuma, n'urusika rwose imbere n'inyuma, byose byari bihwanije urugero. Byari bishushanyijweho abakerubi n'imikindo. Hagati y'umukerubi n'undi hagiye haba umukindo, kandi umukerubi wese yari afite mu maso habiri. Mu maso h'umuntu herekeye ku mukindo uri mu ruhande rumwe, no mu maso h'umugunzu w'intare herekeye ku mukindo uri mu rundi ruhande. Uku niko byari bishushanijwe ku rusengero impande zose.
uhereye hasi ukageza hejuru y'umuryango hari hashushanijwe abakerubi n'imikindo. Uko niko urusika rw'urusengero rwari rushushanijwe. Inkingi z'umuryango w'urusengero zanganaga impande zose, kandi uruhande rw'imbere rw'ubuturo bwera rwasaga n'urusengero. Igicaniro cyabajwe mu biti, uburebure bw'igihagararo bwacyo bwari mikono 3 n'uburebure bw'umurambararo ari mikono 2. Inkokora zacyo n'amaguru yacyo n'imbavu zacyo byari byarabajwe mu biti. Maze arambwira ati, aya niyo meza ari imbere y'Uwiteka. Kandi urusengero n'ubuturo bwera byari bifite inzugi 2. Urugi rwose rwari rufite imigabane 2 ikingurwa, urugi rumwe rurimo imigabane 2 n'urundi rugi yindi 2. Inzugi z'urusengero zari zishushanijweho abakerubi n'imikindo nk'uko byari bishushanijwe ku nsika. Ku irebe ry'umuryango hari hatanzwe ibiti bikomeye, kandi hari amadirishya akinzwe n'imikindo mu ruhande rumwe, no mu rundi ruhande naho ari uko, biri mu mpande zombi z'umuryango. Uko niko utwumba dukikije ku rusengero two n'inkomanizo byari bimeze. Ezekiyeli ibice 42. Maze amvanayo anjyana mu rugo rw'inyuma aherekeye ikasikasi, angeza mu kumba kari imbere y'umuryango uciye hagati, kerekeye ku nzu iri aherekeye ikasikasi. Uruhande rwarimo urugi rw'aherekeye ikasikasi, uburebure bw'umurambararo bwarwo bwari mikono 100, ubugari bwarwo ari mikono 50. Rwari rwerekeye ahari mikono 20 y'urugo rw'imbere, kandi rwerekeye no ku mbuga ishashwaho amabuye y'urugo rw'inyuma, aho amabaraza y'utwumba twari tugerekeranye 3 yari ari. Imbere y'utwo twumba hari inzira ifite ubugari bwa mikono 10 n'akayira ka mukono 1, kandi imiryango yatwo yari yerekeye ikasikasi. Utwumba two hejuru twari duto k'utwo hasi n'utwo hagati, kuko twatubijwe n'amabaraza yatwo, kuko twari tugerekeranije 3 ariko tudafite inkingi n'inkingi za zango. Icyo cyatumaga uhereye hasi utwumba two hejuru tuba duto ku two hasi no ku two hagati. Urusika rw'utwumba twaheraga inyuma ku rugo rw'inyuma ruri imbere y'utwumba. Uburebure bwarwo bwari mikono 30, kuko uburebure bw'umurambararo bw'utwumba twaherekeye mu rugo rw'inyuma bwari mikono 50. Ariko imbere y'urusengero ho hari mikono 100. Munsi y'utwo twumba hari irembo ryerekeye iburasirazuba, ryanyurwagamo n'abaturuka mu rugo rw'inyuma. Mu mubyimba w'urusika rw'urugo rw'aherekeye iburasirazuba naho hari utwumba twari imbere y'umwanya uciye hagati twerekeye ku nzu. Inzira yari imbere yatwo yasaga n'inzira yari ku twumba twaherekeye ikasikasi. Twose twanganaga mu burebure no mu bugari. Imiryango yatwo nuko twaringanijwe n'inzugi zatwo byose byarasaga. Inzugi z'utwumba twaherekeye ikusi nazo niko zari zimeze. Ku mutwe w'inzira hafi hari urugi, ariyo nzira yari iri imbere y'urusika rw'aherekeye iburasirazuba ahanyurwa. Maze arambwira ati, utwumba twaherekeye ikasikasi n'utwaherekeye ikusi turi imbere y'umwanya uciye hagati, nitwo twumba twera, aho abatambyi begera Uwiteka bazarira ibintu byera. Niho bazatereka ibintu byera cyane, n'ituro ry'ifu, n'igitambo cy'ibyaha, n'igitambo cyo gukuraho urubanza, kuko ari ahantu hera. Abatambyi nibinjira ntibazasohoka ngo bava hera bajye mu rugo rw'inyuma bambaye imyambaro yabo bambara bakorera Imana, ahubwo bazaba ariho bayibika kuko ari iyera, maze bambara indi myambaro babone kwegera ibya rubanda. Nuko arangije kugera inzira imbere, anjyana mu nzira iri ku irembo ryaherekeye iburasirazuba, agera urugo impande zose. Ageresha uruhande rw'aherekeye iburasirazuba urubingo rugereshwa ruba imbingo 500, maze ageresha uruhande rw'aherekeye ikasikasi urubingo rugereshwa ruba imbingo 500. Ageresha uruhande rw'aherekeye ikusi urubingo rugereshwa ruba imbingo 500. Ahindukirira mu ruhande rw'aherekeye iburengerazuba, ahageresha urubingo rugereshwa haba imbingo 500.
agera impande enye z'inkike izengurutse inzu, uburebure bwayo bwa imbingo 500 n'ubugari bwayo yandi 5. Iyo nkike yari iyo gutandukanya ibyera n'ibya rubanda. Imana ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma Ezekiyeli guhera ku bice 43. Mugire umunsi mwiza, mukomeze mugire icyumweru cyiza. Ndabakunda mu izina rya Yesu.